Ndongeye ndabasuhuje mwese abakunzi ba Atomic TV Official. Uyu munsi n'undi tugiye gukomezanya n'amakuru yacu nk'uko nabibijeje, avuga ku ntambara ya Congo ndetse n'umutwe wa M23. Ubu ngubu tukaba tugiye kuvuga kuri perezida w'u Burundi. Turagaruka ku Burundi kuko u Burundi nabwo bufite akaboko gakomeye mu ntambara ya Congo ndetse n'umutwe wa M23. Uyu munsi tukaba tugiye kuvuga kuri perezida w'u Burundi wamaze kugirwa perezida w'ibihugu byunze ubumwe bya Afurika cyangwa se African Union, akaba ari we ugiye kuba ahagarariye uyu muryango. Ni inkuru rero yanditswe n'ikinyamakuru cyitwa BBC, kikaba kivuga ko u Burundi bwiteguye gutanga umusanzu mu gucecekesha intwaro. Ibi ngibi bikaba byavuzwe na perezida w'u Burundi ari we Evariste Ndayishimiye. Mu kiganiro n'abanyamakuru gisoza inama rusange y'ubumwe bwa Afurika, perezida mushya w'uyu muryango w'ibihugu yavuze ko intambara mu burasirazuba bwa Congo ari ikibazo kibashishikaje. Ndayishimiye afashe uyu mwanya w'umukuru w'umuryango wa Afurika mu gihe cy'umwaka umwe, mu gihe kuri uyu mugabane havugwa intambara muri Sudani y'Epfo, mu karere ka Saheli ndetse no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ari nacyo gihugu uyu perezida w'u Burundi afitemo ingabo. Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko u Burundi bwiteguye gutanga umusanzu wabwo mu gucecekesha intwaro muri Afurika hamwe no guha imbaraga imihati y'amahoro ya Afurika. U Burundi bufite ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo zirimo gufatanya n'iza FARDC mu mirwano n'abarwanyi batwirwanaho cyangwa se M23 ikomeje kuvugwa mu ntara ya Kivu y'Epfo mu karere k'imisozi miremire ya Fizi hafi ya Minembwe. Ingabo z'u Burundi ziri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ku bwumvikane bwo gufatanya mu bijyanye n'umutekano hagati ya Gitega na Kinshasa, ni ukuvuga u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Mu kiganiro n'abanyamakuru ku cyumweru, Ndayishimiye yabajijwe ingamba afite zo gukemura ikibazo cy'iyi ntambara mu burasirazuba bwa Congo. Mu gusubiza atangira avuga ati iki ni ikibazo kidushishikaje cyane. Yasobanuye ko hari icyizere ko hari ubushake bw'ibiganiro hagati y'abahanganye, ni ukuvuga Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ndetse n'uruhande rwa M23, nubwo bakunze kuvuga yuko n'u Rwanda rurimo. Yasobanuye ko iyi ntambara iri mu bice bibiri, amakimbirane hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ni ukuvuga igice cy'u Rwanda ndetse n'igice cya Congo akaba ari byo bice bihanganye, ndetse hakaba n'ikibazo cy'imitwe yitwaje intwaro y'Abanyekongo ahanini iherereye mu gice cya Kivu y'Amajyepfo ndetse n'iy'Amajyaruguru, ni ukuvuga mu burasirazuba bwa Congo. Ku makimbirane y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, yavuze ko hari amasezerano ya Washington aho impande zombi zemeye guhagarika imirwano. Yagize ati nubwo uyu munsi nta cyizere gifatika kiri hagati y'impande zombi, ayo masezerano ahari kandi bagomba kuyubahiriza kuko yasinywe n'impande zombi. Rero bigaruka ku muhuza ngo afashe izo mpande kubahiriza ayo masezerano. Uwo muhuza bavugaga ni Donald Trump cyangwa se Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndayishimiye avuga ko kwemera guhagarika imirwano ari kimwe ariko kubikora ari ikindi. Kugira ngo bishoboke, yagize ati niba ari ingabo z'amahanga zihari muri DRC zigomba gutaha, hakaba kwizezwa ko nta ruhande ruzongera guteza intambara, hakajyaho urwego ruba hagati rukurikirana iyubahirizwa ry'ibyemeranyijwe. Ku kibazo cy'Abanyekongo ubwabo yavuze ko bagomba kujya hamwe bakaganira. Aha yakomoje ku biganiro bya Doha biba hagati ya Kinshasa ndetse na AFC M23. Yongeyeho ati numvise ko Perezida Tshisekedi yiteguye gutangira ibiganiro hagati y'Abanyekongo ngo hagaruke amahoro. Uruhare rwacu nk'ubumwe bwa Afurika ni ugufasha no kugira inama izo mpande kwiyemeza nta gusubira inyuma iyo nzira y'amahoro. Ibyo rero bikaba ari ibyo perezida w'u Burundi Ndayishimiye Evariste cyangwa se General Neva yatangaje nyuma y'uko yari amaze gutorerwa kuba perezida w'ibihugu bya Afurika byunze ubumwe, ni ukuvuga African Union. Akaba rero arizo ngamba azanye, gusa akenshi byaragaragaye yuko akunda kuvuga ibintu gusa kubishyira mu bikorwa bikaba ikibazo. Ubwo yivugiye ko ingabo z'amahanga ziri mu gihugu cya Congo zigomba gutaha, kandi twese turabizi neza ko ingabo z'u Burundi
nazo ziri mu gihugu cya Congo. Reka turebe koko ibintu yavuze niba azaba uwa mbere wo kubikurikiza cyangwa se niba azaba uwa mbere wo kutabikurikiza. Ndabashimira mwebwe rero twabonye muri iki kiganiro. Imana ibarinde, ndabasaba gukora subscribe kuri iyi channel kugira ngo tujye tubana buri munsi.